Adiciats a tots, pla bienguts en la bat de Dordogne, coneguda com la bat dos 5 castets. Ací en Périgord, com en tota l'Occitania, cabem una causi de grans, de castets, e també varietat de noms. E si hasèven un petit viatge do temps de l'edat mediana, belleu que poderes trobar lo vostre bonheur. Alavet, si volet crompar un castet, que n'hi en los més catalogs. Bon, que vau explicar les característiques d'un castet un sull. Que va bé? Castelnau que ha una situació unique, que de non pas crede. Le castet que est tot nou, que per un d'acò que era per un castet nou, e que avem una vista magnifique sus quatre autres castets de la bat de Dordogne. Oh, ara veig, si espiat com cau que podrà veure d'autres castets, la Costa, Fairac, el castet de Beinac e mai que mai el castet de las Milandes, que és conegut per la sua trobaïritza Josephine Beucaire, que són tots a Utrecht de Catapulte, o dus. Ah, que volet cau carrer de menys ca e de mai petit. Un gen l'ancià que tots vieilles com la Roche ou la Motte. Mas bom, aquele pro simple, pro vieil, d'haver turmaia, soleta, oh. Aquele menos cá, solida. Mas bom, que há obras de lá. Si volete, io ho visto che ha Mirabel, Belcaire di Périgord, ou Bedbedé, Meileu en Gascunya. Mei vieil e petitou, mas bom, tan horsen tas de fene que lo quitte Ricardo de Leu que si morri. Et il y a Chalus, en Lemousie, avec la sous tour grande. Voilà, mais si n'est pas grave de passe, que peut y préparer un chastel en Auvergne, le chastel Punsac en marche Limousine, un castet en Gascogne ou un castellou proche Bordeaux, au milieu de las vignes. Ara veig, si volete guardare il vostre sos alla ses e sta tranquilla, che per conseguir autofort, os baris che sono più spessi, come Roquefort, Rochefort, la Roque Gajac, e andare, che hi ha Castellgelus. Allora, che sarà perfetto e guardare la vostra down in un gabbio sicuro e agradibile. Bon, che dici, eh? Oh, faremo lo segno della rocca che comincia a cercare camaligas. Se volete crompare aquest castet, che cau decidi, eh? A manaiat pe, ha deixat mon senyor. Oh, che dici? ¡Al ataco! Soy yo.